carbon pini ilitum langponi tusinyang monitor display su jitu no signal pu monitor long ke klang CPU long connected pen la so hin ilitum koson si kasimar pon thema ba kapaklar pon thema la so hin ba ilitum jethan chimung pon thuitis na laita CPU bang ke on woilo CPU long light bang bom lo mane chi on bom lo la pen la so CPU long jitu phenta anunga phenta jitu SMPS phenta chalu wo running wo la so CPU fan clock pen arlo kupi ma kai no ilitum lang pon sina fast a CPU fan clock jokang po a CPU a cover clock jok pen ilitum ladak lang ponang po je power connector display connector lai hui mesen ma hainoma power connector ba aso asa problem penta la so due to display bang no signal bang wang thek lasi fast ilitum kelang ponang bang ke G2 monitor long display bang with that CPU long pen display dam de that la so hin kapa clear poni fan the first thing ilitum kelang ponang bang ke monitor bang CPU bang chi on ma chi on CPU long ke do pen mukha G2 processor long a pen la pen SMPS long a pen lai wi chi on ma chi on ema lang nang la langita non pu a pen is running wo bonta display non puta wang wela so hin non ilitum ge lang nai mangke CPU long tong problem do malasi ilitum keyboard long lang po jate keyboard long jitu light jitu ke wang jitu caps lock ba number lock a light jitu wang la so light abang chi on ma chi on ema jong si la so light chi on e plon de CPU problem ma the la si non la so light bang ke chi on wo nang litum lang tha la so light bang chi on wo la si chi on wo sita display bang wang we monitor long display bang we tabne monitor long non puta no signal la sikeba lasi sita keyboard long ke alight bang wo lasi problem ke CPU long gali only the display si damde that lasi next step ilitum ke lang nai ma ke RAM si lang ponang po no ilitum RAM flokang po RAM along da carbon do ko ta thek jitu connector lo lasi la so carbon bang ilitum robor jitu osomar tum ka use eraser la so robor pan ilitum dak la connectivity ya hiri long la dak robor pen ven pam ni nang ji athema la dak carbon ro clock apota display wang we da thek lasi la so pot bang etum robor pen ven pam misi ako khala so slot long ako ilitum thap thu nang po lasi laso robor pen ilitum ladak ven pam minang po ven pam me paklar wedang po lap sapa wedang po adu ka bet pa wedang po lasi ako logai thu nang po athema la ka slot la logai chok chol ma ti lasi adu ka bet bang do de nei laso jitu RAM ilitum flok det eraser pen sapa det afit non logai chok afit ilitum lang thu sinang display bang ma non CPU bang chi on lo sita non puta monitor lo display bang wela non puta monitor lo no signal pusi klang bom la lasi RAM ta safada da fizita no signal pusi klang la so RAM ako flok tu joksi ala adunga slot bang long ba ako logai thusi halada lang thu sina klang klema adung islo long logai thu chawlo non adung islo long logai dat fit aku on thu sina klang klema display bang mong we non lang thu ta monitor chi on lo la pen CPU da chi on lo bonta monitor lo non puta display bang wela tamane RAM itum safa dat RAM itum clean dat fit sita monitor lo non puta display bang wela monitor lo non puta display bang wela blon next step ilitum ke claim nang i bangke lapu hen lo lang ponita asika preka RAM system pen ba akimia RAM pen ilitu beta silang itu sinang la akimia RAM nilika logai igla akimia RAM logai dat pen lata ilitu lang pon thunang po display bang ma ngwe ma akimia RAM se logai lo belega RAM se logai lo belega RAM logai dat pen on thu sinang CPU on lo non monitor chi on lo fan anta suli lo arting lo fan arting da fisita non puta sita monitor lo display bang welang no signal pusi non puta wang bom la son lo plonte ilitum next step ke claim tunai mangke lada CPU long pen ilitum la ki ditu la motherboard bang ilitum clock i jok nang po
motherboard ke phlokhut la wire mukha bang ilitum chere unai wire mukha bang lungjo jo ni not a motherboard kai no chances to pi khla slot dhoi jong si lose de lobonte lata motherboard latu nang kopolasi motherboard ke hek bang chere nai lahai slot hum ba wire hum mukha bang ilitum ke hek chere nai la wire mukha hor hek that man ilitum non lang tu sinang la so motherboard lo G2 extra SMPS nili n pon po extra SMPS G2 power supply SMPS nili n pen la so SMPS pen nili connect pen lang tu sinang betai si nili SMPS connect lo la pen non nili RAM connect lo RAM connect data feed pen non nili betai si CPU on to la power cable display cable like cable aso sa problem ta account ta display bang weda the la si la chere pignai kaloga chere pignai la si cable mukha nili connect lo non SMPS long nili power cable connect po SMPS long power cable connect data feed non nili on po ki on bang khala lo khala dak ahiri do nili na pa klang son si la dak hala a switch do la so switch long pachetas nang po betai si so switch long betai si hala lain tha nili na pa klang son si la so switch pachetas lo pronte automatic la so la daga switch do so switch long ilitum betai si pachetas lo pronte CPU ba che on po non CPU che on ela CPU che on that non monitor che on lo monitor che on la ben CPU ta running goilo CPU ta running goilo bonta non puta monitor lo display clankle lang pulonte SMPS ta tha problem ave lasin non next step ilitum ke lang tunai banke processor G2 CPU ilitum lang nang po ladak CPU long problem account ta display bang weda da thek lasi ilitum CPU bang phlojong po ladak fan bang phlojong po da fan bang ke phlok chere nei so po plastic pot asi ilitum ke chere nei tewar crack po la so phlojok a fit so phlojok pil ladak a chips do G2 processor po la so processor ilitum phlojok ra lang po non la so processor long ilitum arai G2 processor arai ilitum eraser pen ako ven phui nang po dakta carbon ke do pota hiri ta thek latet pen BIOS G2 la hala ta chokche blote BIOS G2 nili na pakla so BIOS abang lar pen ilitum betai si lang nang po BIOS lar pen processor clean da pida chokche bulonte itum BIOS abang lang po BIOS lar faglo non nili dak BIOS lar fa pen non nili aku betai si on tula che onima che onema lasi non nili BIOS lar faglo BIOS ula thak do G2 aki do la lo BIOS ulo BIOS nili lar fag pen non ilitu CPU aku on du sinang pachetas ra hala pot short kuri ra ilitu pache on sinang non lang pon tu sinang display wang we ma BIOS lar de da fit non nili BIOS lar fag lo la BIOS lar fag pen non CPU on che on lo CPU on pen non CPU lo display klang lo la pusong taksi ilitum pa an so se ke thegi pan jethan pum pona